Kad kažem subota za pamćenje, mislim na sunce i avanturu, na nešto novo, neistraženo, da mi razigra i čula. Ja sam Kosta i vodim vas na krstarenje Đerdapskom klisurom, putovanje koje nudi sve to i više nego što očekujete. Ne zna se tačno koju je sagradio, ali za nju su se kroz vekove borili mnogi. Golubačka tvrđava iza mene, zdanje koje je vojvoda Jeremija prodao Turcima za 12.000 dukata. Danas za nešto malo manje novca možete da uđete unutra i vidite kako izgleda pogled iz onih kula. Oživite legende koje objašnjavaju poreklo imena tvrđave i do polaska uživajte u kafi s neponovljivim pogledom. Iz ptičije perspektive liči na grad štrumfova, a iz moje na neslućeni raj za oči, dušu i stomak. Naše sledeće stajalište, Kapetan Mišin breg. Čovek, drvo i voda inspiracija su za kolekciju skulptura koje vas vode do Mišine sofre, a sa nje obavezno probajte uštipke od koprive i džem od paprike, vlašku i neuporedivo bolju verziju sweet chilija. Wow! Gazdinstvo je dobilo ime po trgovcu Miši Anastasijeviću, a njime upravlja gazda Žika, jedini domaćin u Srbiji koji goste pušta obuvene, a dočekuje ih bos. Ali ono što je veoma znači da svi moraju da se izuju i da osete taj spoj sa prirodom i tu pozitivnu energiju koja dolazi. Pozitivna energija se definitivno osjeća ovde gde god se osvrnete, oaza je topline i gostoprimstva. Zato ne propustite da dođete na Kapetan Mišin breg. Dolazimo do onoga po čemu ova tura i nosi ime, a to je krstarenje Đerdapskom klisurom, koje spaja najširu, najužu i najdublju tačku Dunava u njegovom toku kroz Srbiju. Sve o značaju kulturno-istorijskih spomenika pored kojih prolazimo i tajnama Dunava zna naš kapetan Srećko Nikolić, a poneku je priču podelio i sa mnom. Pre 50 godina ovuda ste mogli proći samo uz pratnju loceva, a danas možete izabrati svoje društvo i ići jednim ovakvim brodićem. Iskrcavanjem u teki i napuštamo sadašnjost i vraćamo se 8 milenijuma unazad. Tačno toliko stari su ovi praemotikoni izloženi u Lepenskom viru, našoj poslednjoj destinaciji za danas. Ova impresivna građevina spaja prve civilizacijske i poslednje arhitektonske poduhvate čovečanstva. Pretpostavlja se da je arheološko nalazište Lepenski vir, na kojem smo sada, jedno od najstarijih u Evropi, ako ne i u svetu. Ovo i slična putovanja potražite na sajtu Serbian Adventures. Ako vam se dopalo da putujete sa mnom, subscribeujte se na naš kanal. Obiđimo Srbiju zajedno.